Kad govorimo o popisu stanovništva na prostoru bivše Jugoslavije, treba imati u vidu da je po podacima Saveznog zavoda za statistiku, koji nikada nisu bili objavljeni, drugi narod po broju bili su muslimani tada u bivšoj Jugoslaviji. Srbi su bili po najbrojnijim, drugi su bili muslimani koji su bili rastureni po republikama, bivšim republikama i pokrajinama i tako dalje. Taj podatak u javnosti nikada nije Savezni zavod za statistiku dao, iako on postoji u Saveznom zavodu za statistiku. Razbijanje nacionalnog korpusa jednog naroda je nastavljeno, bilo je i tada, ali je nastavljeno i dalje. U svim državama kasnije stvorenim, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i tako dalje, na sve moguće načine razbijao se korpus bošnjačkog muslimanskog naroda. Na taj način da u Hrvatskoj drugi narod po broju nacionalnih manjina su muslimani. U Hrvatskoj oni su podijeljeni u 6 grupa, tako da ni na jednim izborima nisu bili u stanju da izaberu svoga poslanika u Hrvatski sabor, pa nas predstavlja nas predstavnica albanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Takva se situacija skoro desila i u Crnoj Gori, iako je Đukanović pred izbore za samostalnost i pred borbu za samostalnost Crne Gore pokušao pružiti podršku i pomoć jedinstvu bošnjačkog korpusa u Crnoj Gori i oni su glasali za nezavisnu Crnu Goru i dali izuzetan doprinos samostalnosti Crne Gore, što je Đukanović javno priznao i tako dalje. Što se tiče Makedonije, tamo nam je malo situacija složenija i tako dalje, tamo imamo i Gorance, tamo imamo i Torbeše, tamo imamo, Šarplanince i tako dalje, razbijene na manje grupe, ali to su sve stare igre velikosrpske politike, bugarske politike i ostali politike, čak i albanske politike, da razbiju jedinstvo jednog nacionalnog korpusa koji je bio tamo. Nažalost, mi nismo imali tamo lidera, nismo imali vođa koji su bili u stanju da okupe, da održe jedinstvo toga naroda, da se sačuva nacionalni identitet toga naroda na tim prostorima, tako da se velikim dijelom izgubio. U ovome popisu stanovništva mi smo imali problema isto i u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Mi smo dali određeni doprinos i veliki taj naš doprinos, naročito Vijeće intelektualaca i ostali naši intelektualaca iz BiH, mi smo došli do podataka, približnog podatka, ne tačnoga, da je preko 53% Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Bošnjaka i tako smo osvojili tu većinu u popisu stanovništva i tako dalje. Ovo mora biti imperativ i ovo mora biti poruka svim našim Bošnjacima u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i tako dalje. 3 postulata postoje, a to je prvi postulat. Bošnjak je Bošnjak, ne može ništa drugo biti i ne smije dozvoliti ništa drugo da ga neko napravi. Drugi postulat je da on govori bosanski jezik, svoj maternji bosanski jezik, i treći postulat da je pripadnik islamske vjeroispovijesti. Ta 3 osnovna postulata koji narod čine narodom moraju biti u glavi svakoga našega građanina na prostoru ovih zemalja gdje se vrši popis stanovništva i nijedan ne smije odustati od toga, neće s mirom zaspati, neće ostaviti ni sebi ni svojoj budućnosti nikakvu poruku koju treba da ostavi, da smo mi jedan veliki, moralni, visokomoralni narod, čist narod koji nikada nikome nikakvo zlo, ni žalost, ni nesreću nije učinio, i tu moramo dati veliki obol i doprinos u popisu stanovništva izjašnjavanjem za ova 3 osnovna postulata kojima se identificira nacionalni identitet jednog naroda.
Na satima likovne kulture njegujemo bošnjačku umjetnost i čuvamo našu kulturu i tradiciju. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.